تماشاوان دربیسی اف ام دما و خوش به هیویدارن گو افروج به خیر و سلامت سر و درباس ببش خوان هاجی و که هر روز ام بورنا به پیشبر کاروجیه ایرو ام الکولانا شرقینا لنافچه دربیسیه هیویام او گوگل کس ایرو د پیشبر کاروجیه ده بسرکوین چند پرسه مهنا امی جگل بپرسن ام هفدوره هرن داکوین نوا گل و پرسه خواه جوان بکن تشاوية؟ باش نتصاوب صاغبة نافيتا؟ جين دبراني جين دا نافل دنيبي جين دا نافيتا برخوشها تظن چي واتها نافيتا؟ أري حياتك مي يعني جيانك من بشي نافل دنيبي و پر نافيتا خوشه جين دا امي پرسكيش تبكن هگر تا برسوا پرسامه دا امي دياريه كي پشكشي تبكن شش پرسي مهنا دا اسكي جان پرسيش تبكن تدی چه دبستانی دست بگی؟ رفا چندای؟ آیازده آیازدای باش از پرسک اشته بکن چند ساله ریبر اوجلان زندانی ده؟ درباسی سالا بستو سیابوی درباسی ساله خواه بیستو سیاد به تزانل کی جان زندانی الکودریه؟ الدرابا امرالی برصفات راستا دبسرکت بیروز به ساو جیندا شخواه دیاری آمجی جه فروشگاه تسنیمه یا چکان جیندا شخواه پیروز به افجی دیاریاته پیروز به تماشاوان دربیسی اف ام نهاجی ام لگل زاروکا خوشکن او جی گودلیست به حوالی خوره لکولانه ما او سکنان دیت تاگوان پرسک خوشی بکن مرحبا اشترا هلا چاویه ناویتا چیه محمود ناول دنیبه محمود ازی پرسک اشتا بکن لی از باورم تدی چه دبستانی ازی پرسک الگور تمنی تشتا بپرسم دست بکه تجیهاتی تخوندنا خودا درفا چندای ای باشه از بنریم که حیاکی جان آسی تجیهاتی تخوندنا خود گوتنا نشید و تایاوی بکردی چیه؟ سرود او تزوبی درخست خانه تجیهاتی لدبستانی تأكيد دكي يعني سرود نولويا تمام برسفاتا راستا جبوفيه كي اجهزه دياريه كي بدمت محمود دياريه ماجي جي راديو دربيسي اف ام كرم بك بيروز بمحمود مرحبا اشتريادي شعبان شاوية صافي كارم تناس بكم جاري زانو مسكوزة ابراهيمي دينار يا اهلا وسهلا يادي تمنى كي دريج بوتا هيفي دكن يادي ازي برسكي درباري خودي كرنا حيوانا مريش كان اشتبكم نزاكاتي بيدر خيانا ازي اشتبك برسه تزود تركان دي بلكي تشتك ترماي تي بيرادا بله گما بتبيج از اشته بپرسیم پشتی چند روزان کرک مریش یعنی هیک ایوه درد کردن دبن چیچک بيستو روك شيء جديد بچيچك دادكم پشتی سه اینیا بیستو روکه یاد پیروز بیت بمر سرکتی و امی دیاریه کی بتده دیاری امی جیش کارگاه عزیز ملا موسی پیروز بیت سر جعبایا فوقت بيا اهلا وسهلا مرحبا اشتر مرحبا سرجاهين اسكارم تناس بكم مقبولة أحمد دربيسية اهلا وسهلا اورتاتا روجيه تشاويت بمها رمضان باش الحمد قد يعني زحمت يانا لله الحمد لله راستك باش ابي ياجي باش مقبوله از پرسکی اشته بکم هگر تا برسی با پرسی درخواست بسر کوي و مدیاریه کی بدن از پرسا خوشته بکم بك يا أهلا وسهلا متابعه يان تقهدار دكل راديو دربيسيه قالك جارا أري والله يعني تشقهدارك هرت منه شكرا باش يعني بيا كيف ما اني نهاجي ام لقل قهدارك خويا هرتم سكنينه قلت ما قهداريتك اي باش ابيا باش تا كيف ما اني يعني هاجر برسي بدر نخجي بلكي امو بسر بخينن
مقبولة زشتا بپرسم رادیو دربسیه اف ام کیجان ساله و بویا سالة 1016 1016 متأكدة برسباتا مقبولة برسباتا راستا بيروز بيت بمر سركت صح ديارية تجيج راديو دربسية اف ام بيروز به كرم قال لك سبا خوش هلا سعادة وجه خوش يابو متكارن تناسبي كلام بابا سيبالو يا اهلا وسهلا يابو شخو امي برسك يشتبك هلا مي بنرين كاتي برسبي بيدير خينه يان تدرنا خينه تقلك السترانا وان قهداري تكل هنرمندا أذكرك الأخبار بداريك نوچا اخبارا قهدار ستراني خوش شغلي بابا قال لي بداريك يعني شغله هنرمند بری ده بداريك جارنا ام جی می پرسا هنرمند کیشته بکن هنرمند تحسین طه شکو دریه كردستان عراقي باشور کردستان بشير كردستاني تتکز دکه برجع حزك یا بو پیدر خس برسبات راست یا بو تپرج سترانی حز دکه تسترانك بيتزانن نافي سترانك بيتجمر بيجي مخدي انما زانم ستراناوي هاي كوتشري بيجي نظام سترانك بالوت له قهدار دکه تحس كده یا بو تهجاي وش خاطب مر سركتي ودياريات جيش خارنجها ابو هشام بيروز به ورج راكاتن وزايد بيسير وسلسلة شعبان شالون بيش كمان يلا سال شعبان مرحبا اشترى اهلا وسهلا تشاوي صعب الحمد بها رمضان التا بيروز بدس بيكي لله يا بو ازي برسك يشتبك از بنرم كاتب برسبا برسا ما درخينه دس بيكي قلكي الالي سياستي وانت قهداري دكه سياساتي حزدك يعني جوا قولوا قهداري كرنات العالي السياسي ده بلكي تبرسبا برسا ما درخر برسا ما دبيجي اكاديميا پروردي يا غوريبر اوجلان للبناني وكري نافي وي تشيا بقاع 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 نافي وي هذا بيت زارو تقدر ناخي باش يا بو ساعات خوش اهلا وسهلا قالك سباس متابعينا الكرام نحن هلا عند مواطن هو هلا ساكن هون بناحية الدرباسية بس هو من مواطني رأس العين مو هيك؟ كيف رمضان معك هالسنة؟ رمضان كريم ينعاد علينا وعليك كل سنة بخير والبركة ان شاء الله انت من رأس العين ساكن هون بالدرباسية كيف العيشة هون بالدرباسية عجبتك ولا لا؟ كويس شعب كويس وشعب متفاهم وكويس يعني حبيت الدرباسية إن شاء الله على طول تضل هون مبسوط رح نسألك سؤال إذا جاوبت تربح معنا جائزة ماشي تفضل أسألك مستعد للسؤال؟ أكاديمية التدريب اللي افتتحها القائد عبد الله أوجلان بلبنان بالبقاع تعرف شو اسمه؟ بقاع اتوقع اسمه معصوم غير مزقوم معصوم قرقماس أنت بتعرف الاسم الأول أيوة الجواب صحيح مبروك ربحت معنا جائزة مقدمة من مطعم أبو هشام تفضل الله يسلمك يعطيكم العافيه ورمضان كريم علينا وعليكم النعاد يا رب ان شاء الله بالخير والبركه تسلم يا رب تماشاوان دربسیه اف ام لورج بو ایروجی پیشبرکا روجیه ام بداوی دکن پیروز بیش بو کسن بسرکتن و ام هیوی دکنج بو او کسی گو بن کتن جاره کدن بسر بکوین جاره کدن رمضان و پیروز بیل بندامه بن سبه دی سجیل کولانک دن النافچه دربسیه بروجک نوج پیشبرکا روجیه وکلیه بخاطره با